enkuyanja y'abantu nibo beshikiraca icishomero rya Kyamate Secondary School okwakira President Museveni obwari kuronda Karuro muri district ya Ntungamo. President Museveni abirashendekerezibwa mukazi we Mama Janet Museveni ayakirwa hagati ya Kar na Mashemererwa. Mumpurira abanyantungamo twena twatandikira izoba campaign kandi 2099 this time round for the presidential candidate. Omukugamba kwe President Yoweri Museveni ashabira abanyantungamo kutamana hakora ntunguka na nokongera entasiya y'amaka gabo. Abanyantungamo bagifumu ngo kwimire mu kibuga bikibiga naragurwa kuko benetse zawe 10 mu kibuga umufumu yija kugira ati mikoragora byo kutungigana yote ngahaborekere kamazi nyezezi kumezini no mu kibuga abo kwezezi nazerebe n'abaganda bane fumu yabo ari kugira ngo arabyo ko iyo umwana wazere ni umwana uriyo utakazere to kumanya mbone NRM iyo mwana President Museveni agambira abanyayuganda ngo amanu bagate ahabyo buhinje n'uburisa kandi abahirena n'amagezi ago kwiterera bihingwa byabo. Bazi nabanisha mu fayiro nareba gashyire hambuga z'amagomborora nyingi konkesho mpango umbi amezi okongera amezi ago kunywa ntwenda n'amezi agukushikera ibihingirwe. President Museveni ayonjire yahanangiriza abanyantungamo okureba ngo barwana sana n'ubwuruma kagabo obwe government rukora habuherezo bundi nkenguto amashanyarazi amarwaro hamwe na nebindi. Atextre keki ecyantungamo rukungiri engotege kuzire nibaza kugigarukamwe ekituru kwenda ngo atandikireho ekikuru batomira Karuru kandi akunganguza kumuhereza almost 90% na miss omuri actually general muri Ntungamo yone nkozire obuteka ihembe okureba ngu nareba ba miss naje ngo batestinge sauce eri kubasa kusapurayinga miss gakayikabura hamwe kino kongerwamo no kutamamani eco kubanza ba MP bitaba butiri kuza kuhereza Karuru bine kutamamani okubasa kukozesa President Museveni bakareka kumurusya bobonka bakagumane bazahagura undi ni bareba abantu bakamanya bya abantu bari kwetaga bakabito mu parliament abo kubisa President bakabisa President Museveni nagumiza mu kushera Karuro mu cyanga cya Ankole kandi nyencha kare naija kusiba mu district ya Ibanda hamwe na Nabuhweju ahabwa TV West and area Saratugusa.